So chuk ngo ko Rusia. Monay pan tong lang ay sawa sini so chuk rawat. Imen kapesa is ngay to introduce is ngay. Atail Lynn Yamda. Imen Pompey men Colonia. I was on Kotak Tim Sarawi, the Momotsa Makin Pachang, he Christ for All Church, affiliated with United Pentecostal Church. O at Sarawi, Timon Sarawi, ay so watch can be mitolaniar. Hallelujah, kapang akot. Wan me koros man kapang kiyang Kauno coach, kisapul me plano kasanti. Ang chay koros me bani open ni so watch can rawat. Aramay ko muna ipanto lang na sawasin ni so watch can rawat. Chay leo pa na, huiban patsungan kapagat. Humeng sa match coach kalangan. San ka kapang laot may san. Kapang kiyang kumimeng sa match coach kalangan ko kayo. As nga kan maur mapainir ka chung kalokolang manaman kich. Ipil kapang kiyang kumimeng san. Kisapol mami plano kasanti. Ang maur koros mapanyo pa din ni so watch can rawat. May sam nga may pampil sa sapol marmasan may sam. Iparti sang komwi o bakit may sam. Komwi ang kachin so sa iya may sam. Tatang kaniyan ituan ko promi may sam. Kom kachin kachinan masan watch may sam. Pwehn ka kowa yo lel te sayar mong yung kan koros may panyang rong to karongan. Niyan so watch itatang kumar watch maranay kaun o ay song about Jesus Christ. Pwehn naraway sang songan wutin kan koros may setan panlamet ng tatangki. Pwehn ka kowa tatawag ni Zot kan rawat. Hallelujah, Lord Jesus. Himach may sa much coach kalangan. May party sang kamuyo pagi. O niya so watch ko pruang kamuyo kasabal kalangan. Namaranach kaun at sanggamor o watch may koro sa Jesus Christ. Amen. Kalangan may ko. Kalangan kaya so mauksit. O ipinawiyay kapingong raikan koros. At melel raikan matsakyadar. Page what the pwukat. Kauno bata. Ikamelele, eleleran sa o. Magchayla na niyo pa na. Minimin pa na. Tatok pa na. Chaylang kakalangan ng marang kauno. Usapol mamasa ng kaklalaway wasakarosin samba. Ay chungal sawa sa ni sojukan rawat. Haralap masa ni Kanengamah o Loaloapwoat. Kanengamah o Loaloapwoat. Mango, Mauriyang Jesus, the Mauriyang Christ, esocho ya maur mangayo. Ewiya maur kabay ang kitail. O dami hinta kami esocho ya maur mangay. Pwuhk niyay so magchayban pilat at chaylang kutong Christ o mwetang Christ at chay maur o jatta ma mauriyang hi. Chay bangkin lo yung kapal chochon, misang babangkin kiyang kitail. Sambabang kailok ng kitail lang, sambabang kaloke kitail, sambaban kinagisang chay likamw, tag sambaban nandiyan sang koros mewiya, pwehn ka kopras ng kitail na limang Kauno ko, chay bangkin sang sambak chocho. Abdame kaping kiyang Kauno coach kumawrot may ko. Pwuhk niya so magchay bang kinlalang lokalokin samba, te lokalong kami samba bang kiyang chay. Kichay la sa yawas sa chay bang walaya. Kichay la sa is magchay bang kiyang chay kapwa ta chay so char ka ta chay lokalong kang karas. E so chay tuwa chay sa magchay memorang samba. Niya so magchay siya mor ka Christ o memorang samba. Sumagchay lang ng kapwal. Kachay kin rabaki sa wasapet chay. Dami bang kaparani kachay. Nuwasakan misocho ka na. Nuwasakan misopo. Arawat ni kachay la chay kutong erang Kauno coach. Yan sumagchay bang kilalang ng kapwal. Chay kung watong songoros rang Kauno coach. Lupor kilangi. Habang kang kachin sa wasik chay. O kachay tepa punupon kita. Dami samba banuki yang chay, nang sumagchay bang kutong rang Kauno coach. Pwuhk niyay sumagchay leo yung samba, memori yung samba, chay lo samba, te sedan niyo puin, sedan siya kan literik chay.
Aniyan sa magchay pilatag chay ng kiyang chay norang Kauno coach. Setan panchap tan litirek chay. Pwuhk yamin ko presang chay rin Kauno coach. Maurwat si puya maur kapayo. Ong ni raikan na ban Loaloapwoat chon tatawkwat. Iraikan na ban an ke Kanengamah o Loaloapwoat. Nan Luke iralaut riesa keo. Irachukchuk isa kwano isa kisu emasaniyang chay. Amwail pahpa, nohno kan o riamwail kan o kampakapamay kan. Yay iray na ban bang kumaila. O raban kamela agay kumail. Irachukchuk isa kisu. Aramas koros bang kailok kumail. Pwuhk ngay. Ebil tola o masaniyang chay nan Revelation. Iralaut riyaw rachukchuk isak a emasani. Kater masak tamaka nakchen lokolongki. Kilang po chapelo pang kaselong nan imochang agay kumail. Pwehn song Amwail puson. Hallelujah. Niyan so magchay mo itang Christ sa chay maurusak. Chapel pang kin song kachay. Pwehk nannanti yang miya yang. Nan John isa kuno silisa kisu epil tola masaniyang kachay. Ipataki ang kumail mapwukat. Kumail ang anak ipapol o Amwail miniminiyang ye. Sampa bang kailok kumail. Kumail kaparapar po ikalawat yar sampa. Kapungakot. Kapung kiyang Kauno coach kisapol mamasa ng Kanengamah ang kachay mapan. Da ang kachay mamoy ang Christ sa chay maur. Niya sa magchay memoryang samba. Atay pahpa, atay nohno, ria chay kan, kampakapa chay kan, yairay mo ya chay kaparapar. Kapungakot pwehk niya chay kutong ang Kauno coach. Kachay sularan ko kaparapar po. Mukan yi kaparapar santa. Achay kaparapar unsak miyer nan limang Kauno coach. Kata ekasampal o ibang konganga kaya melel kachay kan me. Apchan pilatak chay lang kuto nan norwat. Kachay uyuya ja seri nan norwat. Kachay tepa kaulim kila. Kachay tepa kalu kila pakeo. Ukchay linan ki Kanengamah. Pwukat koros magchay ban loko lang kipun sampa. Nimui chay balan insanamaw pajabaj. Nampukan Matthew iralaut limaw rachukchuk isak lilaysak riyaw emasani. Medbay maganalo kalokolok pwehk yarkin kapayata kupuran coach. Pweyay aray Wehin Koht. Medbay kumail aramasakan. Napanlalaway kumail o kaloke kumail o karauntin kumail songan suwat o likamw koros pwehk ngay. Kumailin sa namaw o peranta pagkachong kumail na laut ko walap nandang. Kapung ako dyan? Kapung kiyang Kauno coach. Epiltaw lang masaniyang chay ng kriyon koronch bayo way sa kisu. Masani pagkisin na pal chikuchikwat. Mesel lokolong kipan kare yung kich, lingan sochuk o lapalapeo, mesiksang melal apalakan en sampa. Revelation riyaw isak pi epilmasani. Kan Loaloapwoat ang ye, menta makamela, iyapang kiyang inanor sochuk. Hallelujah Lord Jesus, kalanganin komwi. Yawan pa lingan o kaparan, niya chay pa lalrano. Songan lokolong kan koros magchaypan lokolong kisampa pwuhk chay kutong Christ. It has nothing compare ang tama Christ ko na pang kachay. Pain coach kachun masa ni namiyaras saraw yo ko na patar ong iraikan mepan Loaloapwoat ong iraikan mepan memoryang ilali yun. Ikan matawala cha songan pan Kanengamah kaparan o linganan rano. So ang kisehmwail ay banyang modang rastaraw yo. May ban nanti yang ay moryang Kauno coach. May ban Loaloapwoat ongi. May ban wutan melal yangi. Apang yaran yo magkaparan. O makasampal sang koros. Kachay koros pan yo pa na modang chepelo. Yangi Christ o peraperen soldier. He encourage o ibaki o iyay kapakap. Kachay koros machapyadar maurwat. Kachay nanti yang wala mawa. Wan kapal magchay ban lalang sambawat pwehk Christ.
temporary. Eso cepat. Awan lengan magcayban ale pwuhk kreis aban cepat o aban mimi arrain. Kaitak cayban sa lang kapan. The kaitak cayban insinsa na maunan maurwat. Utan cayban chuwang kapan Georgia. Happy magcaybi Georgia organizam. The mango. Chaylan neupana, chaylan kapagap kiyamanaman, encourage manaman, kakehlali yamanaman, pagchay korasan kakilal ni munrano. Kalanganan ko promay mango. Masan watch kaninanan kain sa namaw, uy ko poroporki. Mapain Kauno coach pampain. Itan sa polmar masan Lynn na newe kupur o pain kasan sa lila. Kalanganan ko promay korusya, iwan nat may Kauno patay neu kiyang kachay. O kasaleliya mango o pongmao kalangan.